Ban kentiu ya ka pule puthi na ka benta ki samla pule ka them ribhoi UMP ka Lok Sabha na ka jela ma Vincent H Pala menta ka sngi ka sau tarik nai lur ulabo yo mau nong rem bantai ya ka building thamai na ka benta ka arts science but commerce jong ka ribhoi Presbyterian Higher Secondary School nong po ha kane ke jingbu yo mau nongrem na lor ma Vincent laidon bentalang uba Meral Bonds MLA ka nongpo u Reverend H.L. Mersing President Managing Committee ka kong Paidalin L Nonglight DSEO Ribhoi u Babu W. Radu Principal ka Ribhoi Presbyterian Higher Secondary School kidkhot ka Managing Committee ki nonghikai ki khna school lembat ki kmi ki pa jong ki khna school bat ya ka te ka building school la PYNMANG bantai ha ka jinglut ka basau klur nriu phau sau lak nyo phau wei hajar tingka ha ka high secondary section ka ha ka class ka khat wei bat khat a ni la don arts pa san dungut ni la yi na ma ka ta ye ka jinglang roi jo ka school na ko wei ka snam sha ka wei ka snam lengba jong ka jing Troy si Tom, kejong ginohi kai ke i jong bat kunjuru ginong penyai i ke school. Kible sim i ke jingkit ke bakia, kumno ben tertelun i ki kam jo ke jiai saprang jo ke school ke jong bakalong kuni kumgalong len. Kumja hadali ke senam arhajar apulai. Ikna school baru ke pengidon Nag pre-primary hadu ka second hadu ka high secondary ki long news pa news sangut kung ka school militmi lanti penginyo banpli sa ka commerce bat ka science stream ia ka bangi ngelatap panikran ia kutru ha ka managing committee ki tong bat ka lagi ta ka thong ka ba kung ka school ni don ia ka bangi latun dai ba mentau snam ni sang lo bantai sa ek building ka tumai kena mengilakan accommodate sa ki way pa di stream ki jipule ke joni ka mengila ia ka banpoi sa ka thong katkum ka NDP RPO ka baga soka India lembag education department ka lapun pre ka school ke joni hadan islam Ibapas yang ke SSLC ke poi 9.9% but ibapas haga HSSLC ke long 9.9%. Nanor ke jimple dangling ke ba kung ke school ni tuan. Ban prinslu ni ke khna haga kami lekai ke school ke la sengru ia ke football academy ausnem arja apua haga ba Shri MBC belong di MLA Rengkurom Cengi Ilawan ye Bantli Mencesnen. Iu mau nunglim bante ye kedeling bertemai na domta ta high secondary. Iban prat nanti ye kalawai jongki students ikena pule de kena school. Belka don kajimpu kajimpu jongki Bantai ke school arts, science, commerce. Ngai i berbor pada nimdon ke arts, nimdon ke science, nimdon ke commerce. Ting. Ikena pulih jengi dan ni kalau wei jom kerja jengi ting. Kam dobian, dari lagi don. Ki subject ki prepare ke kena ke pulih ki kuat ki pulih ke ki kuat ki jet ka branch ke ki kuat kate ke jadi pendiri ni kate ke investment kate kalau wei jom dari hero dan ai di hero ke start on the sinot ban perkat na try sau kuro kam te gi mani kat kate la chna kene ge school kan ni ada chna kate ke office la ada chna kena diobon bagi mani batmai la ada chna kam ke sama ke ni tuli kam tong ai gari boy na ya tre borbor bagi nong peniai jong ki school ki balang per na i ki tre stompa ko ang ni boy ye tuli
apa yang don judo di kermen ba kan dia ke ado ban pendek dari sakro makna ron dari bon kibio ia dapat dia hari boya ba compare ba coy de kermen ba kan ke situ sampai kum kesinot ke situ sampai kum managing committee ke situ jong ke school kan long ke job kan long kababahan dan takalaway jong ke saya Sekaway kepada aku akan tahu hakum kini kesini kum kini kalat ada ka new education policy. Policy ibabon na iya di social media ibabon na deh ko ki katubor kidan ki state dan kidan ki group dan kidan ki association ki prepare lagi college na university ibabon ila ka jong views ka jong ki akan ukurkom. Mereka himarwe ngasih ba kejitmu kalong ke India ke depan poi hakathon yang ke super power. Banong ke ri dan yo banong super power banong yang kamsa.